ke ne ka bereka ka tidimalo ke bo ke romela bangwe ko DRC a ke re bangwe ba re go tsamaiwa thata go batliwa eng nna ke le gantshetse jaanong ne ka romela setlhophanyana acting CEO wa BMC na le mo go bona DRC ba ile go saenela tumalano ya thekiso ya nama ya kgomo ya Botswana canned stew ko DRC ka ditlhwatlhwa tse di tla dirang gore BMC e simololle go emelela go saenwe go tumalana ra gore order ya ntlha e tshwanetse e tsamaye beke yone ya $4 million. Dilo tse di tla diragala jalo mme ko di kopanang teng di tla bo di dira yone thulaganyo yone ke reng makalana a ke a badileng a tshwanetse go ema ka dinao a dire diphoso tsotlhe tse di dirilweng re di baakanye